Biyag di tao. Hello kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Makablawan ditong galmay sa iti naragsak nga oras, kanal daw ngawan labas kada kayo amin. Apakaibilangan da Ma'am Jasmine Rivera, Ma'am Susan Ronquillo, kani Ma'am Florenda Kimpaoy. Katitain tayo nga rodandanggan, ti episode 284. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Anya ngay day taimat mo, basang ko. Kasla na dagsin mat. Ay, ikaw na. Fresh asili day toy. Nagapoy di probinsya. Impaw it ni nanang ko. Kasta ka di. Day tangarod tilot-loto, chili oil. Wala na. Naimbag nga rod tadamula da nanang ko. Tapno saan ako na agumatang. Ngamin, nagngina iji palingki. 150 kada kilo. Ay, wala. Pudno day takunam. Nangina talaga iji palingke. Iso nga ano sakti mapanmang sabat iti pawit da nanang ko iji terminal ti bus. At least, saan ko agat gatangan ti fresh asili. Ti onan ba yung lalaki? Awan urbanidad na. Anya ka di manan day tang ibagbagam, friend. Apay manan aya. Among friend, sinublian man ni Ricky, Jessico ta girlfriend na. Anya? Ulpo da talaga di lalaki. Kunana kanya ka siya klaing tay ayatan na. Ngam, namuwak laing kini Rosa sinublian na gayam day ja Amerian. May na. Nagsakit na talaga tinagam ko. Anya ngay nga rod. Anya pa lang tinamnamam iti may sa lalaki ita panawan. Pasig a babaero asaan da makontento iti may sa babae. Masapol nga da reservada. Puno na ita ako ng friend. Ay, awaga magkit din ni Pauline. Ibagam ken kwa na. Mapantayo ita ijebar kalapasan ti trabaho tayo. O sige, awagak ni Pauline. Hello, friend. Hello, Pauline. Kumusta ka? Ayos lang. Adaak pa lang dito yung work ko. Apay? Kasta ka di? Nagsaritaan mi nga min ka ni bakla, mapantayo ang giinom ijebar ni Michelle, kalpasan ti trabaho tayo. Ha? Pangaasim taw may ka, ah? Gumura kami lakit din, no? Saan ka nga umay? Anya? O sige, umayak inton malam. Good! Umuna kami ka ni baklay jay, ha? Sumaruno kanton. Wan, ngam ag-overtime akpay ngamin iti may isang oras. Iso nga umuna kayong tulatan. O sige. Namnamaan mi ti umay mo, ha? Okay, bye. Nakainom tayo matan iti sagtatanlo tayo abote ti arak. Agawit tayon. Uray ka matan, Pauline. Alas 9 pa ilang iti rabi. Nasama pa ay. Agurdirak pa iti half case nga arak. Anya? Nagadumatan, friend. Italahan da ito eh. Amo mata broken lak ita, saan aya? Ngam, Ala, awanin ta dupay angem. Uminam tayo. Awan tiyang awin. anya? Ngem no kayat mo agumurakan ka. Ala, agawid kan. O, alam nga ron. Uminom tayon, friend. Narabian kan sakit diya nagawid iti rabi, balasang ko. Ha? Ay, wala na. Kinapudno na. Nag-awis ngamin dagiti gagayam ko amapan ijebar. Pamagusto laang mat kadakwada. Isa na panak mat. Kasta ka di. Kita agal-alwad ka. Amumata ni tapanawan. Ano dagiti managdakdakas ng runa no iti rabi. Wala na. Agyaman ak iti panang palpalagip yu kanya. Saan matadakas ti panakigayam mo, balasang ko? Ngam pilyam, dagiti pakigay-gayam, ma'am. Tasi ka, addan anak mo. Ngam dagiti barkadam, awan pay. Iso panunutom nga umuna dagiti dua nga anak mo, sakbay ti barkada. Hello, Uncle. Hello, balasang ko. Nasaya ta sinong batang tiyawag ko. Kunak man mo ita ka amang yag iti chili oil dito pwesto. Ay, ko, Uncle.
Pasensya kay kuman. Medyo busy ak ngamin idinaminsan nga aldaw. Ngaminton bigat. Sigurado ang maitulod kung ti order yo. Sige. Naibus nga minin dyan tulad mo iti napadalawas. Ket ado na iti agbirbiro. Isa amang ikaw ay. Wanang kal, inton bigat, umayak nga umay. Da kayo matgayam nana. Umunag kayo at agkape tayo. Ay na, agyaman ak balasang ko. Naangot ko nga min tinagbang lualot-luto ma chili oil. Iso nga amok nga da ka dito isilit mo. Wen nana, awan trabaho kita. Iso nga agluto akman iti chili oil. Ado nga min ti orders. Ket jakmat maaramid amin kalpasan ti trabaho. Bilibak matkan ka. Tamalak si diti trabaho. Kabaala mapagginda ng tiagla ko. Talaga akas tanana. Nangro na kanya, tadwa ti anak ko. Oh, kitain nyo man, kabayatan ti panaglutlutok. Kat agsursuro atak pa'y iti script. Imbag lang isubmit ko kadagiti agkasapulan iti script. Nasayat day tabalasang ko. Ngam di mo kumamatlip-lipatan ti aginana, tapno saan ka akanayon amabanog. Masapul matibagi ti panaginana. Ay na, pasensya ka kuman ha. No italaan na i-deliver ko ti order mo. Ha? Ayos lang ating. Awan problema. Agyaman ako na, manong. No daw ayam, mangyit kan tumanan iti lakom. Talakwak na giti kakasinsin ko dito eh. Wen manong, amumatan ang masapul ko ti kwarta. Nang runakat addadwang anak ko ije probinsya. Wana, isupay mo tamay tulong miken ka ti panaggatgatang mi kadagiti lakom. Ay, nagboring nga talaga ti bihang. Kaslakayat ko ti mapan uminom medyo ba ni Michelle. Ay, sure, friend. Mapantayo nga rod no malam. Wana, awaga man ni Pauline. Ibagam ang mapantayo. O sige, Yeah. awaga, kalpasan ti trabaho ta. Intay man kit di ag happy-happy. Hello, friend. Hello, friend. Imawag at tawisan ka. Ah? Awisan na? Ijay? Mapantayo ija ba ni Michelle inton malam. Intayo man ag happy-happy. Kwa, pasensya kay kuman ha. Ngamjak pa'y makaumay. Adda ngamin aramida kalpasan ti trabaho dito eh. Ha? Anak ko mag-aramidam. Amumatan, ado tiar aramida. No sa anak nga agluto iti chili oil, agsuratak iti script. Unay ka matan? Sana mabalin asan ka nga umay. Gumura kami kan no kasta. Umay kami dito pagtrabaho amin ton malam. Urayan da ka. Anya? Anya? Ay, saan ang mabalin asan nga umay day tiya babae? Gumurang at talaga no saan nga umay makijaming kadata. Day tangarod ti bagbagakan ko na. Diyak masigurado no makaumay. Mapantay diyan ti pagtrabahuan na. Urayan ta. Tapno adda kadwata nga uminom. Kasanungay no saan ta mapilit nga umay. Ay, saan ang mabalin? Ha? Pagsasawak day tiya babae no saan nga umay? Pasensya kay at talagan, Ana, friend. Ha? Kahit mo asawan? Saan ka talaga umay? Saan? In promise ko nga min kini Manong John a deliverak itilako. Iso adyak makaumay. Anya? Ay na friend, itantan mo ti agla ko. Kasla saan agayem ti bang ibilbilangam kada kami no kasta. Saan mo't akasta, friend? Among Pauline, nagboring ka agayem. Ha? Wanyag paiso. Nagboring ka agayam. Di ka pa'y amo ti makibagay kada kami agagayam mo. Pasiglatan na kwarta ti adda di ta panunot mo. Ay na, saan ka arumbang ka agliday? Gapo iti ibagbaga dagiti gagayam mo kan ka, balasang ko. Nana, Iso dati saan anapudno agayam kan ka. Tano napudno da, maawatan da ka kuma. makapasair itirik na nana. Mismo pa'y mat agagayim ko ti mangibaga kanyak aboring akadwa. Ti makunakkan ka. Aramidem kit di akarit dayta. Ituloy mo lata ti agtrabaho kan ag negosyo.
Saan nga isuda ti pampanunutam? Wan nana. Adan to ti gundaway ama amiris da asaan anasaya timbagadaken ka. Boring ka agayem. Ni, itaman pa yung may kayo adwa dito boarding house ko. Wen, imay kami, tumay da ka manin awisen. Ha? Wen, imay kami tawisan da ka nga umaijebar ni Michelle ita. Ay, gapo iti kinabisim. Nalipatan pa yun, akasangay ni Michelle ita. Ay, wan gaya man niya. Iso apang nga asim, ta umay ka kuma. Ay na, pasensya kay kuman. Ngamjak makaumay ita. Sigurado ngamin nga inom laang ti papanan tayo ijay. Anya? Kasangay ni Michelle? Nga, saan kakit din nga umay? Kaya't kuman ti umay, ngamnaskan ngamin nga agluto ak ita iti chili oil. Umay ngamin di nagorder inton bigat. Nakababain mat no awan ti maitid ko. Ay, malaking bubukod ka talaga. Bagim laang di pampanunutem. Anya? Ay na friend, maawatan na kumamat. Naimbag kada kayo, taawan anak yu apang panunutan nyo. Ngam siyak ngay, adamang namnama iti suporta. Ay, saan mo nga talaga nga mo ti makibagay kada kami? Saan ati kinaadda anak mo ti rason? Anya? Nagboring ka at talaga gayam. Uri agsakit tinaka mo iti imbagami, tapod numat. Nagboring ka. Ay, manipo dita. Lipatin ta ni Pauline agayam. Talaga? Awan kwenta na gayam. Pasig lang nga kwarta tanday ti panunot na. Wan na. Makapaasar. Dagiti anak na latan ti kanayon arason na. Ay, makapawan ganas. Mayamon. Ti kaano man. Santan nga awisen. Makapan kan makainom talat tamad ijay bar. Nga ure awan day di ang babae. Awan Kan may sa, uray umay mat makiinom ka data kat agawid adagos. Saan matalakaskas daw? Talag boring kat nga raw dagayam. Awan ti pa nakibagay na. Ay, bye-bye ang talatan. Taipamay sana ti agtrabaho kan agnegosyo. Santan apilitan iti kaano man. Ay, no para kanyak. Uray awan gayim ko, no kas kadakwada. Wan nga rod, makapasair itirit na. Amis mo agagayam ko ti mangibagaan nagboring nga kano akadwa. Saan ka mataborin? Amumat ti makibagay ka na kiti tao. Iso na lang, tamas priority ti oras mga trabaho kan nagnegosyo, ngam ti mapan makijamjamin kadakwada. Dayta nga rod ti saan da amaawatan. Isuda nga min kat pasigla ang happy-happy ti aday ti panunot da. Bayamon, ayos lang nga mapukawan kay ti gagayam, no kas kadakwada mat lang. Saan ka mat ngagmaymay sa? Anda akmet amanong, no gayim mo, mabalin mo akatungtong, no maburboring ka. Agyaman unay, manong June. Oh my gosh! Oh, naapay. Awan ti cellphone ko iti bulsag. Aground ti wallet ko. Awan matlang. Anya? Oh, awanin da ito'y. Nadukotan ako, friend. Diyak matlangit na dalawan. Ha? Mamit lang. Ah, Oray siyak, friend. ah? Awan matlaan ti wallet kan cellphone ko iti bag. Aniya? Anya, matantikas to'y. Agpadata na dukutan. Oh. Saan ta pa yung nabayadan dagiti in order tangay ninom ta? Kasano da ito yan? Pasan taman lang na rin na, friend. Napartag namat nga minan. Saan pa yung damin nga ID iti wallet ko? Oray siya, friend. Oh, ang dami ni Jay. Kasano tayo ito yan? No kaano kasusuldo tala. Isumatip nakadungko ti cellphone kan wallet. Ta. Kasano tayo ito yan, friend? Awan na pulos ni kwarta. Pautangan na kumamit. Anya? Pangalak nga iti pautang kukan ka.
Kat agpada tamat lang nga nadukutan. Kasano da ito yan? Una yan tikas to'y. Mabisinak paikit din. Awan na pulos kwartag. Manula ang Jack coins nga day ti alkansyak. Kaslawan pa isang agas o takargana. Hala nga rudan Ba't takay mo dalakan siyam? Ta isupay nga igatang tay ti kananta. Ura siyak, mabisinak matan. O sige, mabiit lang. Ba't takakon? Rabi, nga rumwar ka payla ang balasang ko. Wala na. Masampol ang mapanak i J-Town. Isabat ko daytoy chili oil nga order ti may sa agayam ko. Kasta ka di. Katuwan na nga magan-anad ka balasang ko. Saan ka kumaunay nga agpagpakarabi? Nang runak at medyo adayoy dya town. Wala na. Kalpasan ti pa nang isabat ko iti order na. Agawidak adagos. Gapunta awan matan dagiti gagayim ko. Akanayon ang mga awis kanyak tapno uminom. Ha? Naumadan kanyak, nana. Gapunta sigun kadakwada. Boring nga kano agayim. Iso asaan dakmatan ang kasarasarita. Wano imis message. Amom Pauline, saan akawalan tigagayam akas kadakwada? Iso nga ayos lang, asaan dakan nga ibilbilang agayam. Oh, anya aramidan nyo dito para daan ti Jeep. Pauline, ay na, nasayata nakita da ka. Thank you, Lord. Nakita da kamot laeng. Ha? Ay, kwa, pasensya kayo ta sa anak ang makikuyog kada kayo no awisan dak amapan uminom. Ha? Saan da ka nga awisan ang mapan uminom, friend? Awan lang amin ti cellphone mi. Iso asaan da ka matawagan? Kan may sa, awan kwarta mi a pagpasahi mi nga umay-kumay dya boarding house mo. Ha? Anyat kayat yung asawan? Friend, pakawanan da kami kuma. Naglablabas kami, iti pa nagsasaomi ka. Ha? Nadukutan kami tinaminsan nga daw dya ba ni Michelle. Naala na ti dua cellphone mi. Kan kastapat ti wallet mi. Anya? Iso nga husto laeng. Tasan ka nga imay asimurot ka la kami. Tano kasta tinapasamang. Amin tayo kat nadukutan. Pasensya ka lang kuman ka dagiti na isaw-sawang mikan ka. Saan ka boring nga gayam, friend? Mas matured ka nga agpanunot ngam kada kami. Pakawanan da kami kuma, friend, ha? No kasta ti pa nang iladawan mikan ka. Ngam, naamiris mi ada kami tinagbidton. Awan anyaman na dayjay. Adal day takada kayo. Asaan apakaidayawan ti panagin inong itibar. Wano sa dinuman. Tapno laang makuna nga amoyo ti makisabay iti ugali ti kabataan ita. Ayos laang ti boring a tao akas kanyak. Gaputa adda akanayon iti safe a lugar ken safe a panagbiag. Friend? Ala, di kay madanagan. Pautangan kayo iti saggabasit agatag. Tapno adda usarin nyo ang mapan agtrabaho. Tapno saan kayo akas la nakakaasi. Pamilya ti pangpangruna wenno ikam iti importansya. Saan kat adagiti awan kas uskan na abanan. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan diti drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless ka na kayo amin.